Priang sngubhai phi baro shakanika channel ko jongi but ha kanika video ka bamata sngi ngin pe ikini ki post ki balat thamai ha Meghalaya. Shaban stang ka video ashko aban pentep ba ngirang shupalat shan ya kanika jat video ka bathamai but lada piklam payu ya kanika video phila aban pe ya ka nakanika channel ko jongi but ha kanika video nginare lani ngi kran nakaktin phareng tangba ngila airu ya ki kentien khasi hapo ka screen jang ka video khrang ba phens ngotho pangikran shphang ka ai tingin sa penmi shushu kum kini ki jat video ru bangikran naka phareng tangba haman kini ki video ngin ai ya ki kentien khasi hapo ka screen khrang ba bor khoi kilaban ngotho bat kilaban pe ikini ki jat video mentang ngin pe ya kanika post bala palat da kanika Meghalaya Basin Management Agency lenika MBMA mentau benai Jun arajar arpoi ka kerteng jong nika post kadai consultant data analytics ya kanika post kandan ka walk in interview ha ka spouterek benai Julai arajar arpoi ki details jong kanika post kilong kumne kajaka balat kanika post kadai ha po shalom ka age limit kadai hado sopusan snam bat ka salary lane ka tulap kadai sanpau hajar hakashi banai ki educational qualifications lane ki jingdan kam haki jingpule nakabenta kanika post ki longgumne itu ki ba graduate lane pendap graduation naki IIM Indian Institutes of Management lane ka IIT Indian Institutes of Technology haki subject statistics lane economics lane computer science lane engineering lane ka finance kila aban apply ya kanika post dan kam experience hisnam hado laisnam haka data analytics but data interpretation nakano ka reputed firm lane organization dan kamru yaki strong written but communication skills but ru banang ban batai shaphang ki technical concepts but analytics driven findings shaki brio ki bale business batru banang batai yaki business processes concepts challenges but ki issues shaki technical resources kito ki bakwa ban apply kanika post pihak ban pendap ya ka application form but ya kanika form phila banyo naka description jong nika video ngala ay ka link te phila ban download nang to te kitu ki badan ye kini ki educational qualifications but kini ki experiences katkom bapan kini ka MBMA kila banlet sa kini ka walk in interview kaban long ha Meghalaya Basin Management Agency kabadan ha Meghalaya State Housing Financing Cooperative Society Limited campus Nongrim Hills Shillong haka spouterek benai Julai arajar phuai nado khandai bije mestap hado khalwai bije menstap teka official notification kabala palai hi da kanika Meghalaya Basin Management Agency ngala ai hapo description jo kanika video te lada phiko ban tip shushu shphang wiki details phila ban download ya kanika official notification PDF kabala ai hapo description